Hrvatski laburisti, Stranka rada. Ja sam Hrvoje Maračić, nositelj liste za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije. Ujedno i kandidat za župana. Kao što znate, naša stranka ostala je dosljedna svo vrijeme predizborno i sada izborne utrke i nismo koalirali s nikime. Ali ovaj puta ipak moramo objaviti da jednu koaliciju jesmo učinili, a to je naša koalicija sa građanima i sa našim mještanima i sumještanima. Eto, zato sada s ove pozicije vas pozivam da glasate za listu broj 5, znači listu koja ima broj 5, i to je odlična lista jer je sastavljena od ljudi koji su, da kažem, beskompromisno vole svoj zavičaj i svoju zeleno-plavu županiju. Naš moto je za ove izbore novi ljudi, nova politika. To je moto svih naših 45 kandidata za županijsku listu koji do sada nisu bili u politici. Neki od njih su bili izrazito društveno aktivni i to su ljudi koji isto tako kao i većina nositelja liste beskompromisno vole svoju županiju. Na listi se nalaze ljudi iz Malog Lošinja, Raba, Baške, Krka, Omišlja, Lovrana, Opatije, Matulja, Kastva, Viškova, Čabra, Liča, Delnica, Gomirja, Novog Vinodolskog, Selca, Drivenika, Crikvenice, Dramlja, Kostrene, Hreljina, Dražica, Čavli i naravno Rijeke. Uz mene na početku liste je naš predsjednik naše županijske organizacije, gospodin Nenad Pleše, i moje suradnice, odnosno zamjenice za poziciju zamjenice župana, to su Dina Domjan i Jelena Krpan. Zastupljenost žena na našoj listi je 46% ili 21 je ženska osoba. Mlađih do 30 godina je 10, odnosno 22%, a sa višom i visokom školskom spremom je 19 osoba, odnosno 42%. Glas za laburiste je glas za promjene i razvoj županije. Odgovorno ćemo se nositi sa svim izazovima vođenja županije i trudit ćemo se omogućiti građanima sudjelovanje u donošenju odluka na jedan neposredan način i njegujemo i pokušat ćemo i nadalje njegovati neposrednu demokraciju, a ne partitokraciju kao što je to do sada bio slučaj ili isključivost. Međutim, naša politika i novi ljudi i nova politika neće imati odjeka ukoliko vi ne izađete na izbore. Zato vas molimo da izađete jer preveliki broj ljudi i naših sugrađana apstinira od izbora, što nije dobro. Jer neke promjene su očito nužne. Naša županija je samo u zadnjih 15 godina izgubila 30.000 radnih mjesta. Mnoge stvari su stagnirale i ne odvijaju se kako treba. To znači da ponovim i da vas pozovem da izađete na izbore, iskažete svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, da date potvrdu našoj uvjerljivosti. Još jedan puta, lista broj 5 je lista za 5. Hvala lijepo.